thlir tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du sakna sang ber ka hlan buk chewani ole tun tuma chuan assembly budget session veilina manzo ta ka hachek constituency bill to MLA puro ba dromoi roitein rule 335 manga puldung sereson ka chungchang ron soile food civil supplies and consumer affairs minister pu bil chanjo te thule hla atanga mipuite nge thudik jok chu tia kan compare theita kin ti in video karon buat sele chot mayania abulo tanga to phlinga mino thlak sak turin thlir tu le ngai thatu zong te ka som tak meu cheu ani e eng po ni se tuna chuan apulu tu puroba te thule hla kan ngai thlam support anga tuna ilo ngai thang u pai sak chung chang sai ngani a statement sian in pasaka wangin kaloma a point in ine na karon sian khan kan chia chok chung chunga puldung sei khwa hi kum sang kha zakwa som pakhat a sai lo lal sang vunga hova andin ania kumza som palilai ani toa mei mit lovin mizoten kum sang khat zakwa som pakhat tangin an ala luanga rangara mizo khua zi mizo rama mizo khua upaper pol ti mela kumza tling chin zinga atel veni panina RCMS da nangare sun cards nei tu mi somriat pangate Aadhaar card nena online azum to sa te chu azum to te khazum to sa ania ma mi district hi Aadhaar card online 100% zum pasaper zum kim pasaper an nge a chung ji ka chuan an tel ve ani ten a point of dia chuan heng mi somriat pangate hi Tripura in offline in timela resun card apeksa thau khan nia ramri khwa omani wangin wang chuan Aadhaar card online na mizorama an zoma resun card po an lak an la chung khan Tripura hian an delete to big chuang lova offline in alakal reng Tripura lama hian ni in riat ani a chu official a amin sildan po ani chuan adot le point nina chuan Mizoram sarkarin kumsan hi som bi pali kumtir lam khan heng mi som riat pangat hi an resun card system atangin adilita hi an mi mal mingnen an delete ni nen kima system alanga chu shet vele an honorable chief minister ni na po kala ming list nen resun card ti sakte kha engtingian ni le theidan omangem ti te ka soi puing he ani ti chuan resun card delete chungchanga hian thang mak tak te oma software thararon oma software thara hian state danga resun card an nei chuan automatic in software in a delete ani ti te a oma RCMS noya hian resun card hi software a delete mot theilova machine delete anga yani chuan komsani somni palia heng mi somriat panga Mizoram mi somriat panga mizo liran in ka sia ka dian dilo de methi heng delete sakte hi mizo kut manga delete ani khol na delete ani lo ti kha kan soile tu boka tin hetianga kan una ten har san na khir tak an nei lai hian ai pu mo zong le a politics zong ala lo hian anh tin nghe kan lai kan siam that theyang anh tin nghe online na resun card an nei le theyang ti hi kan ngai tu tur ni in ka sia mai da hian kan tu mai dem to lovila kan minister mo department officer temo staff temo kan software khoi tu temo ko atim atha to loin ka sia nam til kaldan mi puin kan set to he house ko hian set to to na hi chuan kan chief minister so tak puin atira po se pasat tu ani ang hian sarkar hian ramri very strategic location na mizo omte an resun ka tatanga delete hi an nei le theitan tur hi engtinga kan ngai tuang ti ka he kan rot na te po kan ne chu kan din chho san kha ania pakhat na chuan
offline in he kuman po ya punte in azu rotang khan offline hian la peri photila tun December khara to tin ka rezu aran te zum ka ti ka karot na ni ya panina chuan online na an Aadhaar card ne na zum hi tuna zara thei me to lo ni te tang khan a khan an mung to kan online na zum tu zo khan kan delete ta khut wang khan te tang khan a thei ta lo ko chu wang chuan Mizoram kan nei tlang thinan Mizoram ration card hi an nei le thinan so khar thiat angai ta chu mi ti tur chuan kan hi la hawang u ke po gel te mele kan yangin te to ka chuang ole khati zong kha purobata tu sei chu ania purobata hian heng phul dung sei ko atangin under authentication RCMS dananga ration card nei mi somriat panga te hian harsan na antok tak mewem ti te sarkar hian software system mangin adili tak takem ti te tin ama swe tang khan heng mi somriat panga te hian ration card hi software system in delete theilowa mishing kutmang nge ya delete ani atibok ani kha engpo chuni se Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pubila Chanjawat Chan dawe thung hi longai thlewe don ta ila kalome puro ba rumoya hachek dia tu MLS om takin rule 335 manga podung sei re songka chungchang ron soi hi tan din chho pui ve duwa Mizoram mi puiten tu di khria se ka duwa heti assembly house kan thil soi tu hi tu bin social media lama MNYF headquarter Aizol chuan daso pakhat lechan VM assembly session lu thirang o thu di create poimo ti an choi maya hey assembly practitioner yam ka khelo wa thil moi hok nin ka khelo thu di lo le karon soi boxia speaker November ni som ni pasari ni rian khan Tripura ka sutwa Tripura supply minister to ka omna mi ron twa lai phuzung sei chungchang soi tum ri ruin ko ama ro chu a sensitive ema wangin ka soi lang du ta lova thei to pin ma kan la a manu re som ka po mi som re pakak panga tan chu ko som ni pakhat kan pe a pon le ra kan soi vak lo khulai a an har san na khu thil sensitive ani wangin heng se sona ti hian soi tam ka du lova ama ro chu soi chu ni ta ka wangin manu re som ka min pek thei chuan an ti a thei to kan suwa thatin AOI kuata angin keji somthum panga a tholin chu ko somni pakan hena keji sari somthum panga ka thatin kan pe ani tin pu speaker thudi kan soidon ni chon Tripura hian Aadhaar authentication RCMS anti masazo ka wangin ati tlai zo Mizoram ka kan buaitani chu thudi ani chu wang chon heng family somni pakhat 85 members te hi Tripura in delete turange dan ni a an in delete du mai ri lo amo ai ma chan te po man yang nge anti ri lo wang ke ni chuan kan khole tui kan hum him nan manual ration card kan pe ani chu wang chuan Mizo Putin a delete ti khak Putina tu lai technology delete chin lo RCMS technology backup chakzok chazok Tripura in an lo man tak siu wang khan India ram shim shim mai ration card ta tu ma ong kop thei to lo chu wang chong kha dan kha tu lai hian kan hang ta akeni state kha sarkar ma salam kha lo che chakzok che chuan heng hi a then karing lo ani chu wang chon tu mi khing ma in automatic in ration card ta in delete thei lo wa tu na kan soi chen lu zok ta ka chu Tripura lamin keni an lo che chaka an ration card te khu a paper ang ni to lovin akat ang chiten smart card ang chiten ani chuan an nei thap to chu te po chu ti chho kan du ani pu speaker he thil sensitive ang reng deuh mai ani a ram ri om kan zo na thak te po step chen oma ration card nei kop le Mizoram kop ti kha a thei to lo ti la ya kha in kan ship a tha in karinga in NFSA rule 2015 chapter 9 clause 6 yan ration card hi residential proof ali identity proof man lo tu ati awangin voter ID hi apoi bo mani pu speaker hun min pe ka wain ka lo me ole khati zong kha ania thlir tu le ngai thatu zong te khong itakin comment section lama enge kan hmu dan le kan ngai dan te min lo Thailand sakle clear tur chewin in khongai na koron ngen tak meu ani ye